Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa salli ala Muhammadin habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak majelis jamaah solat maghrib, hamba Allah yang mendapatkan prioritas kebaikan, keunggulan, kemuliaan karena keberkahan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada diri saya dan kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang banyak. Boleh risiaga egan naritu deceng na pindrengi ki pengallahu Subhanahu wa taala memuari na pawarakeng itu ki ati malebbi melok syukuru ki wirupa birena pengallahu taala gangkanna pada yakuragai wialeta yusahang yaleta pada lonenya acarata di safari armada safari yang memiliki misi yang jelas. Satu, masjid. Ero masigi ero onroa kami nama lebih rilino. Itu keutamaan. Dua, salat. Salat juga itu perintah. Sebenarnya orang itu tidak boleh orang tidak salat. Ketiga, salatnya berjemaah. Ada orang salat sendirian di rumah. Kalau kita di safari itu membangun peradaban, menghidupkan masjid, satu. Dua, bukan sekedar menghidupkan tapi datang di masjid untuk sholat. Sesudah sholat juga kita diberikan ada pencerahan, ada ceramah. Ada ceramah, ada nasihat yang sebenarnya juga itu ceramah wajib. Jadi iya keadaan tak angkai tak boleh makoko idi taulai pulai cinrana masih kita raudah alhamdulillah maka kanja maka tu idi tau pulai wewe perjuangan agama tu isak nanya tu gagai itu perjuangan agama aja pada kipa iya tu sang tolino madari melempeng madari putus asa madari agak senaro nono si tepek na mendek si tapi kita alhamdulillah di safari ini istiqamah alhamdulillah memuari nasabari wi riga angkana salasur malabita tanpa pamri tanpa peduli seratogi busitogi tetap dia berjalan. Makanya ini adalah mengundang keberkahan di kampung kita terkhusus di Sidrap. Mudah-mudahan tentunya yang di Sidrap ini kapital utama adalah persawahan. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan persawahan kita semua di Sidrap secara umum. Kemudian juga kita di Cenrana. Alhamdulillah dupaki gaba maiga rumah tu insyaallah na tujutoi soli. Insyaallah barakallah. Pak itu di tulinoe lai puji kumigai. Madari ni je talimi gat talima kadamu picet dek. Pak, ya ada dan salah je keseng tolino kato ya sesipak mangoa ki je tu kolino mangoa ki. Coba naje irule boleh wilino idi mana punna ya. Itulah namanya manusia. Ada takut bakongka sifat-sifat makoro, mangoa, madareke, maseke, maraka
kata hati di sifat di tulino itu. Mengeluh, cokdok, macai, malagal ala-lagai mukti lah kita, ibu. Ya. Mau jadi ni suruh biasa ibu-ibu makadamu jadi suruh kita malagal-lagai itu. Pak agai ibu, kita ini manusia biasa. Bukan kita malaikat. Suami kita bukan malaikat, kita juga bukan malaikat. Madari ang kanapola kita, ini salah paring kalinga. Men repitariawana, macam masalah. Itulah hidup. Makora ya sange atutuang libo rin kung ta'ala. Aja takubba. Aja takadaway. Waga je nak mako mo pa keadaan indo anak mako macam pali mak bali-bali we 5 ni anak na 7 ni anak 20 ni atau si bak mari je na pede magalak mak bali-bali. Mako memang sange taulino. Aku memang aja takubba. Kita ni manusia biasa Pak, bukan malaikat. Jadi kalau datang itu sesuatu yang negatif, itu sifat alaminya namanya manusia. Yang tidak salah itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak maksiat kepada Allah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini al-insan, salah, benar, salah, senang. Makanya manajemen kehidupan Islam seperti yang kita lakukan ini adalah sebuah perjuangan dan ke depan merajuk sebuah kehidupan yang indah di sidrap. Ya. Pak itu bapak-bapak teman lebih ke hadir. Ia nama sige nama li se akar nuni. Ia na sempaja na tahu akar nuni bekeri ni tu tahu ia na poji ni tu dah main kali ngecerama upak tu ya tu. Ya. Jadi itu dia sidi tumupi dua madisingi telu angka kesempatan ta apa nataru ki pengelata lo konro makanjai makoko masigi sini non ro mikolino dia kacau kanjai sang masigi tu agai ro masigi kata saja dah yasjudu sujudan an rasuju yo na aku tahu dia kata dia na sempajang ya dia bisa mimonri kadang kagak tojo korona remonri tojo bawang ada agak apa kana lo aku mi lo tojo tetap ni letu sujud tu ya tu. Yang ketiga, engkau siasa nasihat ceramah. Masul itu engkau ni ceramah. Nusak mage kewajiban ni je tu biasa ngasi peringerang-erang. Nusak mage iru ditulino wijata kalupa. Jadi talin kaya sa peringerang tak bacang jolo ayat na masalawat jolo. Salawat na niya mapasalama masalori alim alabina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasari pamasa na niya asalamakan rito. Nabi na niya suro. Na utus si pangalata alaw kolebo na lino untuk tutu isunin na cara na taway tuwo kolino. Cara na makasiwelori pangalata ala. Makiada malabito kolino. Masapadali agama malabitan na riyasang saleng. Nanya hindi mo pala gitu. Utarangkangin upo ta. Ia narito na pancaji ki atan na pangalata la matapo pitu niro namong kama nang una iyan nangiwe madising tumopi seha ang kakasempatan na mega waramparan na kode nialit tapo tawe di gangkat na tuwo di gangkat na di kabunturo na maselang ije ke pedang itu makor na makutunga ngapo na iya na role malabi na Nabi Muhammad sallallahu iti di upo ta. Ia ini tanya ki wija Nabi, kat di negara Nabi. Si sebuni 4 Datuk 46 tahun Hijriah. Ia makokoi tanggal 4 Syakban tadi 5. 2 date tok Makkah Munro. Tanya ki apa Nabi. Mabila kamput tak cendera si bawa Makkah Madinah, mopi angka lalu sia tahu bangun ngi masigi Nabi cika na tekor saliung. Ia gari masigi dia nak si tong yaki buat. Asirami ulah lebih. Angkat dosa dicapa do cilik makadasi di migaret tau. Tahu pau nanti je tau nero. Tanapo do tu kasi malampi sungat na. Salah nak beraka pa pedale na napora kengi pengelatala na pascotoki. Mo jadi meto tama suruga ali na melo to tama ko pero to surun tu ilalang. Idi na tau cendra na tu mau palada. Tane idi lo ko masigi na bawangi tahu. Iya. Yang kalalo si saparye manu ki pangarui ki masungi. Aja tatajang saparye makde tu matu makde. Iya wani pema na salain itu. Jadi aja tapajay lo masigi warisat tanah poli ri pengolong sebab iya mi upak tak iya. Mak itu maka daya mi tau mau upak pak. Iya je tu tolo masigi tepat.
angka na mo manipa kada de pagaga tapot tong nang mapulo taw labay watu na de pagay masigi ya ko tama nito masigi madaka ni tapot ko dito. Tapos emi tu nasabari na tumusumanga tuo, tapos emi tu nang kangka na tawo itu kulino na Panginoon Subhanahu wa Ta'ala, upadangi on na mau po ki dito ko Makkah Mundo, dito ko Madina, din ang katiti Nabi Muhammad, mabila kamput ta Makkah Madina, din ang kasisab niya padatu patapulan na taong na baraka ki mo pi pangalatala on rota di cinta na ang katok bawangi masigi, ya ko de taliseri masigi idi to man itu matuna ko melo ki matuna. Yaitu orang parata makai ga tali tapasipulo makokoy aja mo tanula da yaitu pa yemi itu pakabiling-piling itaw itu repair galung dara auto motoro yan ang kamotor tali maliwal ko ibangit ko masigi motor bahaya itu si bapun nana. Galung makoto dar makoto sapi makoto ye panaloyala ko ma bang itaw sapi bahaya itu tabaluban itu sapi itu bahaya sapi tu. Ya hati-hati ki Pak tu kolino. Tabe tangkalingi ang kana aya na pokoro pa imam surah Al-Baqarah ayat 156. Biasa tengkalingi biasa terbaca ya roh. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia kumagay ro aya na malakda baraka ko baca ia kung kagaga magay kumagay kumate tawe musibah satu musibah angka ko yolona makada wal anfusi muka di macarama jodor tanah pisa na caramapir o angka minna aya jadi ia tu pacobe na panono pengelatala si di kata taurang wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi ketakutan. Alhamdulillah kan potak makanja ni aman na dia na musuh tawe dia na pada riulo miro ni nita. Iya makukuha masih Palestina, Ukraina kata tahu tawe. Walju'i maliwasang. Melokit mana suna dia gaga yanre, dia kata waru, dia gaga warra, dia gaga berle, dia gaga andre. Iya kamput dia malah semite na taru andre. Ya kuya resang makada walju'i maliwasang ay de. Aga je andre kan ma pernah bawang. Ya. Cek dek mandasi itu kong kacara pak kong kabuting. Mandri mo pi ku kalampa ku ele mandan dele aga si matu yandre ku mitang aso. De pa nomor gaga mandri mo pi tali makada aga si yandre matu ku pure. De ni gaya rosang melo mandri na di gaga ganna ni ya ku di tol cinrane galung lauta galung timur galung watta pangaira maka kanja. Poncok na dayi dito cendrane ya kuya masigi elok bangi tatajeng la songi ngepole di lumanang bolata. Nye ba de wani de wancang-ancang mi. De wancang iya. Aga pije kong kana masigi maka na bawangi tahu lemma pa tu idi. Aga mana repata? Iya. Televisi, HP. Iya. Kendo kije melo utanaiki. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa sih? Tisaturumusna ato tuangi dito melo monrupulana lino. Mi isala ya lino hin. Yasang masa depan ki buru. Masa belakang ya lino. Mi miak boko lino melo mitu isala lino. Ampe lino aja mo jeta puji lada Dito na di taliwa lima na tu papuji lino ko lino. Mo indo anak ambo anak dito na di puji mana taliwa liwa. Mak taput daya aja mo tanula dito bene ta pa ang kada ya kumate tepa. Aja ko mati beneta idi manimundi ko ide maksudna iya rolino ya sederhana lah dak mitu sederhana lah dak mi lino ya dega ga aya ya rega desa sanjung itu lino maka da makanja lino maka silino makanja yung lino de maka da mana mi laibun walahun iya lino acule-culemmi wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Nigi tau natipu lino ya tutuang lino nya natipu mitu. Dito ga tau capu rencana na mate na bacangon na ero inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takapo pitu biasa matenya napa masila tau Wih, mana kaji masa mate? Nang kami na lalo lo galungi, matuto kompro. Iya, pure matut makompro si tangki majana sa di mate kare. Bandere putih ko lubolana.
makoro iya senge kehidupan. Nah iya di angang-angat tu angka sidi melo telu, angka dua melo lima, angka lima melo pitu deh kagak letuk. Makanya bola kong kabolata ko cenrana, makanya tumal dito tanah ko jupandang, makanya kong katana ko jupandang, tuma bangun bola. Aku tu ko bola na sa pisang letuk melo mopi matin roy. Napasepak ni tengahnya aku bolata terserah tati 10 si di melo tomoto. Tidak ada de gaga penuh na tawe ko atutual linona. Na iya ro to matapoe, bangsa na tamana tu barakat tepo na lingi pangala taala, ia lingi warisan dua okolino si bawa oko serimundi na pangala taala. Meloki na patama tu pangala taala ko suruga. Ya deta mareno. Ya. Deta mariuryo. Ya. Ia linonya takkomi tu takkomi. Tatururi itu galut talima heto misaki na wunu to. Ibu ajak tamaraja dareke. Ajak talita ya itu makun raya ko itu makun raya genna macam-macam lo ko lakaina manyaman ni kesejahteraan. Ya itu loki ko tak tanya tu datu dati te bolata. Bolata lulun tak je pe bola aku re maka lupo Pura ni dan dicaming, pura tu ni palpongi, WC na matingka, ang katopa ase na yase, aga mi lo yandre macam ni macuka mapaje, ang kamana ni yase, macakke si bawa yero, mapalang makanya ni aja rupali atutoku, ang katopa ro to apan sa dua yawe, ang kato motor telu, motor tasi, motor Jupiter Z, ang kato motor mio, kanya. Makanja niya ro pala kaada ako, anakku sarjana ni, kana bidang, kana doktoro, ang kato na melo manca di polisi ro. Ma palit na talima lagay mo pa andaw anakku ro. Agan na pikurang. Mako tulino pa yon re. Iya lino ye aja tamelo tergil ro ko lino na pong Allah Subhanahu wa taala. Maka dai pong Allah Subhanahu wa taala raya malabina onna iro. Inna lillahi wal minal ampusi wal minal amwali wal ampusi mak dek warang perangi pacoba to ya tu wal minal ampusi minal amwali wal mak dek warang perangi mak dek to tawe ko si dia bola mate unna ro mate kedua kana mata sie ya kuru telang dua tau mati wah ya je masih leto maka dai mata sia to atu te ko bola aku ya pak pacerama mate to tau mengkali ngecerama Tapau ikuti aki. Ni ala nomor HP ta. Ni risangi maka da niga pangidi. Niga keturunan. Na sebab angke kita maka da kullu nafsin dha'iqatul maut. Ia nak kinyawamu iya tu unro karamat na yero yasangi amatiang asarangan ngi lebok na lino si bawa warang parangi talingkai pasipulung tia kura sekke sakka dareke. Oh alupay na iya pala safari ang kato urusan na si basakka masigi sempajang birejama cerama sakka ya sakka jamaah salat maghrib yang sama hadir ajak tatahang itanya nutaya tu kutiaki masih dekkah kutiaki mas sumbang tiaki mak beri ajak nah tatwarake ini tu dita takalipnya pasulapa aja tapakedo-kedo tapi ia sakka taye lai peringerangi gitu. Salah satu misinya ini sejak dari awal itu Armada Safari membangun peradaban zakatnya orang yang ada, dia akan menyalurkan kita misalnya baca kapan dia menyalurkan zakatnya orang kaya yang supaya ada hubungan dengan hartanya orang kaya dengan orang yang belum begitu mampu. Kita mibuti na baca ketika kacaui tau umiro tau de makurang-kurangnya janda-janda kasih anak na pito anak rua de gambo anak gimana ro kasih me perhatikan ya. Tapi idi to sugi aja je tak je tamite to pat di tabuka-buka betuan nada tagetengi itu seketa tanya nuta itu pada memang ni upan na de tapasui seketa tata jangi kosrimon rimatu lai lemping ulawangi lai pasik dia ro ga napa lai cor napa lai palla si ba pirana kapaca Surah At-Taubah ayat 35. Lestarikangi itu matu, lestarikangi. Lestarikangi jolo lindrona. Sere. Pura si napatiti si malaikat. Starikai mapa mula pala kajian na kacina menre latu yase palipalina latu tona de cilina ipakalu latu luna. Pura si ro igili si popang.
Apa mula putu na pulayawa pala kajena istri ka mak dumpu. Na pala pudang maka dapin dingin ni di na waramparamu ia talimu pasipulungi dim pasu sekak na. Tabi pak milodang pengai wancang-wancangi. Dewa parala dari royak na mitoka ko salay. Na dewa patamin na kita ko Lisu kititay surah At-Taubah ayat 35. Lestari kami. Yang kedua yaitu sekak ko de nasu mancaji ulai matu ko kiburu Sadiaki aja me mana tapoji maka de meka tarutari pura mapasang ki 70 karung na dupa maka da mo pibinina cik dek mi na siaga pura na sawa beri sekak na 20 sabuna lo masigi manang ka mako 20 misa busekak na 70 karung 40 karung na dupa kendri mi na bawe ro sisa mabela ni laken na malala na goray ni bapak na lisuk me jolo ang kayong pudako masih ka jiwat lisuk me jolo lisuk me pudangin panitia masigi itu ada musa keluarga itu 20 sabu iya bu bahaya na tu tawi ko malada na putabi milodang pangai iya tanya aja agak gata itu pak tanya anu tak ipawarakeng mi aga sana jero lai pernuang mi ko puangi maka da milomogi berbagi iya manca itu kiburu manca jiulai ipatok ko di matu tuda tapang katoni rulai muba seri apa tak sela ni gaje tu ko maje nang kamako aja manu iya nang waramparamu dia menasu sekak tak pas dia kutonumu ulumu itu harta pak idi agama tak dia niat tawi sogi tapi tepat terte lalui sekak tak ia mu sekak tak ko tiaki masumba tiaki masida ka aja nah pak anut tay itu masuni sekak tak tiani mak beringil sisana ita baranca mana ni ku pasai ta pacapu italiang yang gaga dan kita ini mau ke negeri akhirat tabe tanya itu cerita yang resang mati tunggang ia tapa aja maki nyawa ya na tu yasa nanya tahu ko maki nyawa manang tahu ko resaliu ngaga iya tu nyawa pak pentila da iya tu resang maki nyawa pak termasuk itu resang maki nyawa gratis okumopi lalampetan atau mata melebita indok ta tu maki nyawa mi mana latu mako kowe di panang kata aja tu kapa maki nyawa angka sahabat aku pura ranking itu angka na nyawa taruh ni lopo popo lalan na taseso yaitu 2,200 liter oksigen iso alin ako ki rumah sakit antara 25 sabu kapa na 30 mako ko harga 30 ni na 35 lin na si liter 2,200 liter seso kali 25 sabu 55 juta seso ya ro kusulang ni asira miliar anaratuna 50 juta sulang si tahu 10 asira miliar 200 juta 70 tahun oh ya ada tu na bisa ranking itabe gratis ya ro gratis bisa misalnya gratis deta matana-tana ako pungala taala ampe tu podang una bunga na ya kung kataw ang kanitaw masumi makowe ang kanisa pari ang kanitaw pang kajene ang kanitaw rapang ang kataw na yataw baranti ang kanitaw alakong ang kanitaw manang kataw talimun rumi bola na juara bertahan iya tabi milodam pa nga katerbuka aja tu aja tamate pa ya ko mate ki matu ko cendana niya to bi lo matazia na takudeta sampajang ay lawamba ki tabi po ang kanito idi mani taga sami mani ko tukong lattu matu pa purato nito laisio aga taw deje para pamakada de gapali sutaruna laybawan ni masigi laybangungan ni manara lalangin lo masigi maka kanja ang kawesena ang kanro jennekan na parintana to pa pungala taala sinampat tomi loro asra mangaribi sa subu ang katoni sa pariya talipole ta sa kami ta ko sa paripa to kasyasi loki rapat titay padang kang lawang mana tu iya wah lamo kira apa pak tite tarupa-rupa ko oh iya pala oh ya to ko pang kajene tabi ya kumiki mak balu ulawang mali ulawang o ko naro tabalu dena tu dena kalas yang itu padami man ni makanja itu iya
Nah, iya linonya jamaah salat maghrib yang sama hadir angka perbatasan itu yang ritu tabe. Ampai itu ya matundu-tundu istiqomah. Teman di Separi itu sudah 2, 3, 4, 5, 6 kurang lebih sudah 10 orang barangkali 20 orang yang sudah tidak ada. Kan di Separi berjalan sudah 20 tahun. Ya. Angka itu matang aku kampota. Agak katana tali seri masih gek matu ko mak deh. Tapos si pakariuruki ko na salay ki matu. Aja na sabari waram parata na di talo masih gek. Sekek tak tarik kiri kimi mani makukoy. Tania kangi ko mau pa kanre dale ko matu sia tonni dia na makanja sekek ku melo nak masru reki na makanja sekek ku walingi hak na tawe. Aja mo na sapari taleng pak. Wadi mato tali se sa aga pak na salur kangi. Aku tu sa di bolata he talingi anak yatim itu padi-padi ya. Angka sekat tak 500 sebu tapariam puluh iwa di 5 tahun na 7 ya tu. Supaya sejahtera keadaan tak akuan wata. Aja idi sogi nak jadi tomite tempat dia maka aja tu mo na yolo mate mbok mo mako metom itu. Toto mo to mako tu man saja anak yatim. Wi. Maga meni ko talyang wajoju. Ya, siaga yung rudi ko talyang wajoju anu reta je anak na sapu kedua anak na sapu sisata. Tujuan kita bersafari mau mensejahterakan orang yang kita datangi. Supaya menyamangi papinat dinatawe tuo. Pak dua tu pokok. Duribat alaihi musillatu aynama sukifu illa bihabli minallah bihabli minan nas. Sakka to akatane ro. Makanya matunay tahu tangkaling ayak nero. Matunay tahu kenro monro. Nigi tahu. Sogi togi kasiasi togi okotogi padam pasirip kenro monro pak galut togi dena nay pau jamanna. Kecuali ia tahu na padicingi dua hubungan. Sidi hablum minallah. Asti hubungan na si bawa pung Allah Subhanahu wa taala. Kaya na maksud salat, zakat, puasa Ramadan, infak, sedekah, haji, umrah asti sumpunget tak si bawa pung Allah taala. Pada nilona nye. Onna Pak ye ditu pupudangin nak bungan mak DJ tu na di dia na suju tahu ya kong katau dia na suju yan tu tahu nak dia ni sama terima kasih. Aja na nepo jolok matan na so. Siang ngaso ni gratis. Wan ni makareso ki kuan asoy matako ki kuan ni mamatin re mangarro bebe ngeloe. Wah kanya matin roe. Moto mak julumata mi dia nak jenne ang kato tu tahu makaro sesa. Dito gato ko cinrano pa ko cinrano makanja mana ni je tahu ang kato na tu ko demo pa naman nasukuru ki pangala taala atutuan na yelingi. Wi man ka maka atutua maka kanja irona utapuna yuro. Ang kabula ang kauto ang kamutro sumpang itimpu na mangangana madisi seha oy nandri mana ngagage iya je palino menom iya tu cara meno ki ipuda-pudang iya rona le akalatan ala rumus Al-Qur'an de kagami tolo itu sebenarnya kiburu ya pudami mani terus terang mati mana madu tawit ko he ngoya mati to ya bahaya tete ko din mati bahaya ya iya mati to maka dakamaki tapi ya mudah-mudahan imundri pustas. Tiga ya seng imundri. Ya nada api jok kakoha. Ya narona maka dah. Innalillah. Ame mangata pole kiri pangala taala melo ya jepuiro nariko amatnya ya tasya hang ya ro anu maksudna lai pake bertakziah ya ro aya pak bura ya naro aya pak bura kamina massa ipudang ite kuna tuji amateng ipole musibah rona limero maka da paumui maka da innalillah. Iya dia ame mangata poli kiri pangala taala pura kija tu dega kolino. Iya, napa mo yang kata he? Iya, napa 50 tahun, 40 tahun? Waktu anak darin daw tak kalau lombok tak di pakai tanda-tanda kehidupan. Iya. Di pakai bani-bani ta makada angka ki. Angka tu manya sepernikahan dalam Islam syariat boleh ni inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Melo memang ili sulaku pangala taala iya lino tanne on romarada. Tanya an ramana nunga mapahira-hira toja tu teto kulino. Malak dak na pasipulun na bekerimana ngi roga gena milumina salai. Ye. Ampe tu ko ayat maka dah mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha. Surah ke-17 ayat 18 19. Nigi tau makataiwi atu tuang ngelinoy. Maka dia pengala taala ajalna lahu fiha alamui. Kumpujila dak ya alamui. Siaga tamu mulai tuo, siaga gagawat di monre. Andre memang puji-puji, pokok na je. Iko meni, pokok na palarung iwa jujumu, pak ganai 10 susung. Aja kata lu mau manre, ke 10 ko agak manre.
Nalingi pong Allah Ta'ala ko yala lino. Maka di pong Allah Ta'ala, mana siya uliman nuridu, de mun malay ko de walik ko. Nasaba iya lino ya pun na. Ya matur ilino. Mo makareso ko. Iya ko de walik ko. De mun malay. Nasaba iya kuasa lino apunan yang pa itu di matapo. Manyamo pa pinaditatuo pa ang kasandarata ya sa pong Allah Ta'ala. Iya ro pong Allah Ta'ala maha kuasa maha perkasa. Maka dia pun Allah Ta'ala, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Maka maka dia rusang pun Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Dia padan tu. Dia nawat di maka meka mite meka maka laisa walam yakul lahu kufuwan ahadun. Nah nyeri di puat tu mak selenge, umat metepek na pun Allah Ta'ala barakat patu pak sang tepek. Miki meli tepek de balu. Miki tanya mana itu sang tepek. Iya nak bahagia ta tu kolino. Ya. Bahagia ni, ya kumeki bahagia kulino, tamu ki masigi. Ko ya tu galuta darata bolata dia capune itu boleh. Pura si pada cengi munri yolo si pura si munri bandre si pura si ase palpon si pura si ase palak nasi. Apalagi tu makun reko tali modar reke lele ke kita. Akan apa dangi rambo anak na. Embo anak. Yolo kuno na manu Wayang kang ru peta pi. Napa nagili si kwarwengi. Yolo manu imendre naiko. Dia patu pada tahu. Lasa luput ibu tak boleh kemakok itu. Ya nangka okwatita pikirata makoro dena tamatan tamate upadami mani. Ni ka tahu metewa pada. Ya ko macawe-cawe mi ya pamungkusoki ki ko dito na milalada. Loki tajo ko bulan to sugi ya dia nalulunga patunjuk puli ri Allah Ta'ala. Iya patunjuk pasugi ki jamaah salat maghrib yang sama hadir. Okoy munro kebahagiaan ta patunjuk matu pi bacang aya na ko melum ki mita cek de. Muni mo matu nu tadi jolo minu Pak madake Pak Ustaz. Ajak ta macapa tuo. Magi na de to macapa cicam mitawe tuo. Tangkalingai cicam mitawe tuo de toga ga perbaikan ko tolona ki burue. Ang kahaya na may makadamil, may kataw may liso. Ang kataw ko maniro akhir na pamatapa. Walau taro idil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Yedi upot ta nalingi tepo pungala Ta'ala kulino makokowe. Ang kataw ko sirimunri na pungala Ta'ala napay mapatongang. Benenge iritay surah Sajadah ayat 12. Benenge iri tero to macilakai to madosai ko yolo na pong Allah Ta'ala na pacuku tapana masiri siruntu pong Allah Ta'ala napa makada Rabbana abasarna ipuang iya makuko makita na wasami'na maringkalingatona parji'na na'mal solihan bari angka kasilala po wadit tapali suka lokulino aga menipigaw na'mal solihan meloi makamala soleh inna muqinun napaka kasih po matapot. Dua tu ayat kali situ rato ko Al-Qur'annya. Amanu wa amilus solihati. Upana nang ka ayat soleh matapot tumon rin na. Yari ga amanu yolo napasole amala na tawe. Ya ko de ga katapot na tawe dito na perlong ipong Allah Ta'ala yaitu asogirangnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum hadis qudsi. Majapusitungan na pong Allah Ta'ala dito na perlong itu tapa na tao modelik na bentuk na gaya na may katutaw magaya kalaleng na kulino mabalo kalaleng ay napasyang ka angka bada na sampajan na biasa karon mo ka makunraya Pak Ustaz aga na jigo kang ibada ay dako siya ka manalin ito bada ni ka taw makibuayer na tadang ibada nito makibuar ngi mata inga pa agasan na ro yero talilay cece macela makudara maga Pak. Makumeja tu makun raya bapak magaya aja tani makun raya Pak perhiasan memang aja takubah. Jadi makun raya perhiasan itu kogamata. Ya gaya ki aja agak senaro perhiasan yang perhiasan makanja kita pakanjaki statu pakanjaki modeleta. Mau Pak galu milaket ta? Ya. Aja tak ada Pak kantor Pak agan aja laki kono Pak galum mo dito. Wih. Ya na Pak galungi maka kanja maka hebat. Iya aga minandrit Pak kute aku digagawar. Iya. Rabbana abasarna ipo makita na maringkalingatona tapali suka puang tapali suka lakulino tabe gere me kata naiki ya kung kay ninita lupa pole ko kiburo ema bida i rupa walun na matu milumukit penre bola
Tapawi man siya disinge. An mureta, anak darah na mata. Melo mo kipin ribola. Idi tu lagi tiap terima ye. Apalagi pengelah ta'ala dia na melo palisui. Ondro hebat na tu ya tu tuangi Pak Makoko yung aja tama capa, aja lalu tama capa. Naiya ko polis sangi amati yang silalona. Kuncin na tau matewe, iya na pa aja makinyawa mati niya tu. Naiya amatenge na po kullu nafsi. Ondro karamat ni sangi amati bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Dini pau tauna, dini pau jamanna, dini pau unrona, dini pau asugirana, oroni makunrai, tau madisi tau malasa. Iya nak kinyawa mo iya tu mati matu. Ang katogi bukon na de togi ka bukon na bire jama togi de togi lo togi masige sujud togi de togi tajang ni tatta itu mati matu. Tabayangkan rupa angka ni itu kada siaga waram parata, siaga lina galuta, siaga darat galuta. Yen rojolo makinya we tarikir-riking ya kusulangi 10 asira miliar, ya kusitaungi 10 asira miliar 200 juta. Siat tahun ni makinyawa. Mata nak tanah ki wakada tarna pala apa aja makinyawa idi hatu. Aja nenay po matan na soe aja nenay po we inungi aja batasi panubale iyan na rampay ito Al-Quran untuk na pawi alapbiran na pangalatala melalui iya ciptaan na sa rekwamangi masa kan melo mi jelay pakas tuku pangalatala na tolo pudangi aja tamalere akas ki o katapa tap kibuarang iya to patunang ka ipangalatala de chin na tawe kung katapa na yan na rampay masuli ito sang itapa. Sinin na tu aya ang kay amanu dua sasarana. Kutannya de celino de ceng akhirat. Nasaba iya to matapa lay padicengi atutuan na kulino ipadicengi to mato kasrimin rin pang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilima tau kafire, tau fasik, tau zalim, tau munafik, tau musyrik o kumana ranaka natar pang Allah ta'ala ito lime. Si ditapa bawat tau ipatama suruga pamasin pang Allah ta'ala to matapa na ini bansa nata mana na tu. Ang kahadosata tapi patamo kirana ka cinampo. Kurudong ngaso si minggu. Siaso aso na akhirat sisa butaw lino. Di ko tama kirana ka doang ngaso dosa butaw. Yaro pa hati-hati ki pada to hati-hati. Yaro na lino maka de man arada dunia ni gini wasa alaha sa'yah ni gini gitaw makatayo atutuang lino aja mo tanula de palino. Tapi tertulungi sederhana sekali kita mensikapi lino. Ibu ajak nami galak ada jawaran para milo tepasi pulung ibu. Man rasa kitu matu laitani ko yurona pang latala. Ya. Pakai ta 2 lamari, pisau ta 10 ta 6, to prower ta 2 lamari. Tarirem ni cek de irbu, tarirem ni aja na tanula da mane. Ta bici-bici bapak edamo. Pak iya pa je tunakan ri cara mai ko tapi gawi. Ya ko teng kalinga bawa mi de tapi gawi de gaga je tu. Tapi bici bapak makada manu kaya sa di bapak na mangkaling acara mana sa pa ustaz onaro ko masigi sebo je sa di do ciliku. Pa aja nak tu bapak na macigau ilo dampang je ko lakita. Aja na lapo pataw na paki suju-suju ko lakita ya. Ya ko lisu ki matu ajama ki makada tu ya makuka bapak na de na megala da programku suku tagi-tagi ni atu tuaku angka na bolaku angka anakku de na wasiwa bola macinonna boleh na umroh ang kato na motoro kung kato na oto ang kato galong ya katutowi ganda ni sadingnya atu toko akhirat ko manimelo o padicingi ya ko hindi makunray tali mango tali maseki maraka ajan dia lompas sa kana matu pi na lamita de na pasugi latu minyala tawe ang kadipasingan na chomo ang kadipasingan mapacip ya nutta na patapasu sa kana aja tapasu ang kali chomo ang kay sarulong pen tawe mapacip di punna kung kasi pas sekarang tataron ni tapasu ni sakana. Kay sahabat ta kalma da sa pari ta pawrakang ning kay idi man usarakangan itu. Ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu de toneru lemala ko din aling ipuangi siage gan na tolo masapa dalle tannya dalle na pula lasa. Ye. Me katu di tali ka cucu lo matamba lo tolo so ang kataw sugi li sumatamba ang kato li sumalasa ang kato mati ni gago koro. Summa ja'alna jahannam tangkalingi. Nariko baca sangadi na mate ipateru mutamar na kapacalan na pong Allah subhanahu wa ta'ala madmuman madhura dalam keadaan tercelah. Yang petulino sadar dunia ini alat untuk menuju surga Allah, ilmu alat, harta itu alat untuk membangun peradaban keimanan kita sampai kita menemui kematian dapina
Wa man aradal akhirah. Nigi tahu makataywi wan wa akhirat. Okilino na akhirat programna. Aga wat di lopigok nang kabuko-buko kulo akhirat. Aga wat di wakibo nang kadicikku. Wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia bersungguh-sungguh makuraga yar mada sapari napitani koro atong-atongan na koro ayae. Dia berusaha untuk negeri akhirat itu, usaha apa? Ya na erolino ya se mode ni suruh teh matong-atongan tu. Ya. Wa masrunisan ni pengelah taala maka daya kurusalino tu atak kemudian ni suruh matong-atongan to. Iya akhirat biasa nala kutu-kutu tahu ya ampe na pokoknya. Wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia berusaha ke arah negeri akhirat itu, fahuwa mu'min. Angka patapakna. Ya ko akhirat minalawi tawe angka patapakna. Ya kulino minon ritawe unna kurese. Dia tu gama kada fahuwa mu'min. Namu dia kata pak na tewat di tuo tapi ya ko akhirat minalawi tawe na dia kata pak na bendingi dia na makabungnya tu tawe ko dia ni bawa aja na jeta bawa lo akhirat pak latu bami tu lega sama tu ko kiburu. Magai de nalulungang apa ti ruang poli ri pumala taala. Ampe itu maka soli jamaah salat maghrib yang sama dia sangat tepat. Tama ni wati pak di. Ai papi so ni balik na. Magi nak bagi 2 tahun kami long ke pajang kami tambah cek dek. Pada tukang iya ayat ala inna awliya Allahi surah Yunus ayat 62. Ala awliya Allahi la khaufun walahum yahzanun. Aja pui madecengi Muhammad maka dia ia mitu tahu mata pe na wali-walina. Walinna pungat itu mata pe na perwalikan yalena pungat tal kualena. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang beriman. Maka orang beriman itu orang yang jujur. Ya ro mata pe pak dia sembara lolongat dalek. Mak barakat dalek nah. Dik nali ko subahat, dik nali ko harami. Na sabak lay piaray puli ri Allah Taala, di nay panri anu subahat anu haram, na sabak iro jiwana, jiwas suju, jiwas roko. Manca jijuku, manca jidare iro andre wiro, na ipake suju o ko iro na Allah Subhanahu wa Taala. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yaro to mata de gaga, de na bersedi tuo, de na tasila-silan. Niga alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yelengi kegembiraan ipaca diu-diu ku Allah Taala o kolebo na lino nye tabe. Tanya menyemangi lino aja tama susah. Maja nang kamako agage ganan tali masusah ma we tabe bu asana-asana memang ni we bahagia aja sedih bapak na nostalgia ki romantis ki tak keburu-buru ki ambo anak ta aga je ya letak keburu-buru dia je gaga merigaga temu dia temu dala motor rotasi bawang engka namanya itu motor rotasi wa ditoi pakai bahagia ya endre ki koroyolo tadi jolo comu si karung napa endre ki tuda ma polisojo napa macen ko jalan tani maka da tapudangi bahagialah da sedih papina diku bapak nah mau mani motor rotasi mako we ya to na nya menyemengi nalingi Allah Taala ye mo aja je tali tak ada sogi pa napa ka manyamang aga ko digato to sogi angka rencana tadi nak kejadian kulino aja nak kejadian kode. Iya mina mati masalah ko hari akhirat tak. Loki butinya solo ki 50 sabu itu tak sampai aja do wetu. Ranaka iya tu bu. Dosa lupu iya tu. Manu tu cek demeti sambung maka de angka tu makun re biasa magala ma beli balik kolaknya. Tabi bu aja kasih tapakir bapak. Kinro pule ma mita ampuleng arone kami wajib pelaya dia juga bunturu nanya. Weh dia tak hargai lakit tak hargailah dai lakit tak itu lakit tak surugat tak ya tapudangi maka damaga toto ku coba dia mulamar ka riolo ya nuli kasih manca dia pagaga to latuki ka terima kasih atas lamarannya kita sudah punya anak 4 barakallah la khaufun alaihim fil hayati dunya wa fil hayati dunya wa fil akhirah okolino yalengi kebahagiaan busra kegembiraan di dunia kegembiraan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan ayat itu sejak diturunkannya di Mekah sampai hari ini ayat itu berlaku. Siapa orangnya beriman maka diberikan kebahagiaan hidupnya. Sebenarnya itu kata bahagia itu adalah miliknya orang beriman di dunia dan di akhirat. Tabe ya kung kata setepet tak masenan itu. Ya. Ta syukuru ki tungken aling ajak lalu tak dari ki mecelak da tu pung lata lata ko magala mak dari ki. Ya. Apalagi ko miki pasu-pasu ya lino. Busi. Malusi. Mana kabusi tiap aja? Aja takor. Tanda urusan terubusi. Kung kami telawi na busi, idi na matadung. Ikuti ki matadung adica-adica ni loh. Urusan na pungalatala itu busi. Madosa gitu.
Zali capak naya zalikal fawzul azim. Ia narutau lolongi kemenangan besar, bahagia sejahtera di dunia dan juga bahagia di akhirat, dimasukkan dalam surga bersama suami istri dan anak-anaknya. Barakallah, terima kasih banyak kesempatan yang terbaik. Alhamdulillah, jazakallah. Orang singkan yang datang membangunkan kita ini masjid, ya Allah ampunkan dosa-dosanya, terimalah segala amal solehnya, dan kita semua yang di Cindrana ini, ya Allah jadikanlah berkah pertaniannya, ya Allah rahmatilah mereka, janganlah ada di satu di antara mereka itu mendapatkan musibah. Ipu tempat turung baraka iri wanua ta'yai wanua Cindrana, kemudian tempat beraka papidalikna pengelata alat papidalit tapuang yang kata paurakan itu Cindrana itu matapok ia tahu dia pada matapok puang talingi apa ti ruang. Dia doakan selamat Pak, dia juga selamatkan kalian pada matapok. Puang talingi apa ti ruang. Ajak tati tewi galantungan, dia tidak mendapat hidayah dari Engkau ya Allah. Jadikanlah mereka anak orang-orang yang salat. Ya Allah ya Rabbi, bahagiakanlah keluarganya orang di Cindrana ini. Sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Penghafal Al-Quran. Ya Allah, berilah keberkahan kedatangan kami Armada Safari di tempat ini. Rahmatilah kami semua dan masukkanlah kami dalam surgamu, dan jauhkanlah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Barakallah wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah, alhamdulillah.